constituency along Kaching Thura Sai Gedeng. Longnit along Ser Hanjang Katigi Kachihung, Hanjang Parben Longnit Athoy Kapaman. Karbiang Long Asami Sumita Tirang Piben Trainer Kewang Deng National Square Games along Ser Lapen Tamanong Chipalong Nusi Karbiang Long Pan Nong Mekivan. Kardom Card News Time along Penili, Pilarbon Tropi, Sonarjuponi Tabio Tangton Pen, Singhason Constituency along Pini, Karbiang Long Jonamas Council CM Tuliram Rong Hang Lapen Arisang Hotum, Kaching Turamuki Deng Birta, Card News along Nangli. Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Rong Hang Pen Singhason Constituency along Kaching Tur Amok Kedeng. Kaching Tur Amok Kedeng Pon Laki National Highway 36 Kacheleng Tawar Pipen Longkoi Biarong an kilometer isira meter hini Borjan along open stage Jilang Solapen Ponglang So Kacheleng Tawar Silveta Picnic Spot Longso Kangtu Picnic Spot Haihu Henlo Kaching Tur Amok Kedeng Ajay Megalong Karbiang Long Autonomous Council EM MAC MLA Principal Secretary Chairman Deputy Chairman Lapen Ongdung Kethi Kedingatum Chetongdun Pusi Birtalong আমি কাৰ্বিআংলং জিলা পৰিষদৰ পৰা আমি প্ৰত্যেক চুবুৰী ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বেলেগ বেলেগ আঁচনি আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই আঁচনিবিলাকৰ আমি আধাৰ স্থাপন কাৰণে কাৰ্বিআংলং অট'নমাছ কাউন্সিল 4 মাহ নোহোঁতে কাৰ্বিআংলঙৰ পৰিৱৰ্তন চহৰ 26টা সমষ্টিত আমি প্ৰত্যেক সমষ্টিত উন্নয়নমূলক পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগবিলাকক পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি কাৰ্বিআংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা এইবিলাক আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে এইটো মাৰ্চৰ আগে দুটা মাহৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি আঁচনি আজি সিংহাসন সমষ্টিত সমষ্টিং কিছু ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত সেই গোটেইখিনি আঁচনি লোৱা হৈছে সেই আঁচনিবিলাক 2 মাহৰ ভিতৰত গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ব West Karbiang District Dongamukama Hawar Sarsnod Rong Hangarong along Diamond Jubilee Alir Alon Pen Katalon Birta Card News Apparent ke Jesaning Hipen Birta Nangpali Sarsnod Rong Hangarong Ningkan Shok Sikebra Po ke Chok Pura Rong Hangarong Don Plikebra Po Susia Radatum Chigrum Pet Pen Alir Alon Pen Diamond Jubilee Arko Nipai Trok Pen Nipai Trok Si Arni Ninian Katalon Pon Pado Labang So Sai Ki Pajunjia Pan Tirigama Mai Seng Ponlo Monsing Rong Hangapan Rong Asar Longsing Rong Hangapan Mai Pu Im Rong Hangapan Chunbang Ajit Rong Hangapan Bidisar Arpu Pek Ponlo Diamond Jubilee Katalon Amai Kijut Mate Rada Mai Pialong Manpeng Pen Kichopapon Aluhi Sarpo Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Rong Hang Karbiang Long Autonomous Council Chairman Horan Singh Be Pen Chenglok Ong Dung Rada Tum Chetong Dun Mailong CM Rong Hang Pen Sarsnod Rong Hang Rada Tumapan Kachura Lamthe Pajir Pon Karbiang Long Autonomous Council CM Keman Cheng Pen Nili Linkan Chosikira Fo Kepling Laso Katalon Long Nanga Chetong Nun Ke Nili Tumta Kopai Chairman Khai Pen Chenglok MIC Khai Ta Sarsnod Warasom Binidak Ninkan Chosikira Fo Katalon Son Arom Tim Dame Lason Ninkan Wang Ninkan Pokep Ninkan Nikora Fo Ninkan Faroisi Katalon Talon Rapeni Cinghon Seroi Nanji Kalimagalan Dormoleto Karbiana Cinghon Hei Pulang Deke Mensusia Cinghon La Lasi Cinghon Nang Bodon Maletum Kacinghon Apol Nang Lelonon Letum Karbian Kacinghon Nang Apol Ngaceng Lelo Lapuson Rong Robalong Pusitame Alir Alon Pen Diamond Jubilee Katalon Pon Thek Lapen Alang Li CM Khidet Pen Kecheng Si Rong Robalong Diamond Jubilee Katalon Amai Long Kachetong Dun Cheng Lupusin Ningje Kado Kawe Rong Arada Phanta Lapuson Aningkan Kechok Katalon Dun Petja Phanta Chuning Rimate Aning Ke Rung Alam The Jaipon Chairman Horan Singh Be Penta Mai Long Lam The Ke Jaipon Ke Rong Along Ta Idon Vetsi Rong Amekar Ke Doji Atum Aning Ke Hangto Lapuson Kechok Chi Pusi Alang Lihin Pen Radang No Lam The Jai An Parta Alang Lipen Tengke Rong Pulate Don Pokep Don Paron Bake Donangji Lason Lote Chilang Misenji Polam The Mai Long Jaipon Senod Rong Hangarong Takar Birong Supili Nilbi Bake Ekhek Kere Pendang Dok Pilpe Dak Sok Plang Kasi Bangso Diamond Jubilee Katalon Nong Nili Masih Tongdon Ke Nili Kabe Lekang Kan Namanya Kopai Nuti Cipin Long Karbiang Long Autonomous Council Long Pasian Bang Kobang Kote Kesika Mata Tapi dia kopi Nili Budak Erong Weta Rong Asari Cudu Kopi Joy Ni Lo Nang Beto Rong Asari Nang Beto Wopulong Nai Aku Neta Muning Benduke Erong Edon Weta Rong Asari Wopulong Nai Jadi Laki Chokci Ni Di Jika
Longnit arat ser hanjang katiki pen Karbi Anglong aphan birta ki mekewan. Longnit aroy parai harai ta hanjang arong hanjang parlapen hanjang athele langlete langathayawe. Longnit amanganat longsokang tu mati siloni langberanat ser hanjang katiki longsokang tu kilang mia puthak longnit aroy parai harai along hanjang katiki pen pining longnit apang akele lang metu langroi parai harai hanjang arong angphar arwo athi kursek anpin longnit atawar pen kachehelat abang phubang phi anta ser hanjang abiria phan langle un e laso hanjang apam non ke pijop pipi arong supi pule pudet sita henoneji hanjang ke me langdam pen hanjang ahem phuatum ning cheparong rinti longnit hanjang ajo pen honsere pode ben timung kat nu salong birtanang kilo tengke taro arong ingleng arong teron arong terang arong lapen rong hang arong asor hanjang tikidun rinti nanwalam sopor pandhina parman birta moing toponik sina Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. Aturkimi Academy, Rukasen, Amlapati, Difu 782460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like Boys and Girls Hostel, audio visual teaching aid with projector, Smart Class, Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial: signature galvanic facial, signature Aurelatus facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanch Juice. Singhason constituency along Kachingthura Saikide. Longnit along ser hanjang katigi kachihung hanjang ang parben longnit athoy kapaman. Karbi Anglong Asami Sumita Tirang Piben Trainer Kewang Deng National Square Games along ser lapen tamanong chipalong nusi Karbi Anglong phan nong mekewan. Kardom Kat News Time along penili Bilarbon Tropi. Tunar Juponi tha biotang ton pen. Singhason constituency along pini Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong hang lapen ari sang hotum Kachingthura Mokideng biota Kat News along nangli. Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong hang pen Singhason constituency along Kachingthura Mokideng. Kachingthura Mokideng pon laki National Highway 36 Kacheleng Tawar Pipen Longkoi biarong an kilometer isira meter hini Borjan along open stage Jilangso lapen Ponglangso Kacheleng Tawar Silveta picnic spot Longso Kangtu picnic spot Haihu Henlo Kachingthura Mokideng ajay megalong Karbi Anglong Autonomous Council EM MAC MLA Principal Secretary Chairman Deputy Chairman lapen ongdung ke thikidingatum chetongdun pusi birtalong আমি কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিষদৰ পৰা আমি প্ৰত্যেক চুবুৰী ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বেলেগ বেলেগ আঁচনি আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই আঁচনিবিলাকৰ আমি আধাৰ স্থাপন কাৰণে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল 4 মাহ নোহোঁতে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰিৱৰ্তন চহৰৰ 26টা সমষ্টিত আমি প্ৰত্যেক Dihin amo phipothal birta along wangthulo Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo Amreng constituency ang kang along kedo koka
Amreng Panimur picnic spot pen chenglok penang tourism mate ning chiparong me miadim dopu nongka chithang klong ajoine kedam tang mati jonga chiklo pen pining arkoi chiklo anta asamang kang kapre ka hawar pen wangsi kijui kelang ning chiparong pen pini anta jutjelang Gari motor ke ong joini cipegun e kabun e mate ka cipek dunji aphalta ghonta isi hini anbak nangji sita lapu Karbi Anglong Autonomous Council atum tourism ki pachik thurji pu ka panong tangka mithanga jarong along chithap et pusi cherok to arab tumpen pachini Karbi Anglong Autonomous Council tourism site ka pen kelang ki pangkria phisita ki joi kelang adim anong ka chithang park pika jo gari motor lakhaun e set jongsi Karbi Anglong Autonomous Council atum lahaya dimalong RD piduna sonte ko anlo ne Karbi Anglong Autonomous Council amidu ki long ji pusi ki joi kelang ning cheparong arab tumpen chathan prian pin lasi kewang ja ningkan Karbi Anglong Autonomous Council atum RD pidun ki akinang sot puta chathan Non Hejong Mapusa Sports Complex Goa along 18 cadet sub junior lapen senior national square games along Karbi Anglong Asami Sumita terangpi Karbi Anglong aphan nong mi kivana biota karni salong nangli Karbi Anglong Asamia Thariatum India angkang pi pregjam ahawara long ki patua na thuka chi hunga song thak si ki patua hin kedam tang penang an arni pen sitame chi hung dunlo ki patua hin India government pen kedeng wushu taekwondo karate judo boxing wrestling pen dang long jase met pen kitur ketengana thu Karbi Anglong Asamia Thariatum ning ke hang park pikajok kedam tang aning kan thom kebra phopen penang an abang phuatu martial arts ta isi kenang sora games buki ot thibajok Karbi Anglong Asamia Thariatum than bangatum pen Charlie dun rong rin tilo Lason si Non Hejong Mapusa Goa along 18 cadet sub junior and senior national square games along Assam along Ria Parman Karbi Anglong Asami Sumita Terangpi KATA kachipate along Sernong e lapen kitur keteng mate sparing along Tamanong e chipalong dun si Karbi Anglong mate Asama Parman nong Mikewan Birta Bangela Pansikang Ton Poniklo, like Mom Seka News Channel, Dome Thakmi Kurwang 2.